Option nakamba mamkela ka channel ya Maluleki nga khona YouTube channel hi kombela mi subscribe ku channel leyi yi kota ku kula ku fana na ti channel tin'wana leti nga kula mi pressa la ka subscribe la ka xingelengeni eka siku ra namuntlha hi ta vulavula hi mhaka leyi xana i ncini nkoka wa ku vekela maribye ya switsundzuxo or ti tombstone emasirheni ku vekela ti tombstone or maribye ya switsundzuxo emasirheni a hi ku moxa mali ya hina or ku heta hi mali ya hina or ku tlanga hi mali i nkoka lowukulu swinene ku endlela ku varhandziwa va hina lava va nga hi siya hi khe hi va rhandza ku na vona lava nga wisa kona va tlela hi kurhula mimoya ya vona yi tlela hi kurhula na ku va ku minduku ka siku loko hi ya kuma vatukulu ro situkulu ndhuna hi va komba ku okay xaka ra hina or papa wa hina or mani wa hina or kokwana wa hina loyi a hi n'wi rhandza a nga hi siya ka malembe mo karhi a hi family ya mi komba laha nga tlela kona na vona va lava loko se hina hi hundzile emisaveni va ta sala va komba van'wani swi ya swi kula rixaka ri ya ri kula se vanhu va ka hina ni hlohlotela lero a hi vekeleleni varhandziwa va hina maribye or tombstone or maribye ya switsundzuxo lava nga tlela kona emasirheni van'wana swi ta ku a hi va lahla emasirheni va lahlele tindhawini to hambanahambana kun'wana a hi le masirheni kun'wana va lahlela laha ku nga na masirha ya rixaka ro karhi or masirha ya muti walowo se a hi yeneni mahlweni hi endla tano ku ri mikateko yi ta kota ku hi nela ku fana na van'wana loko ma languta vanhu vo tala mi kuma ku munhu a ya a ya xavela murhandziwa wa yena ribye or munhu wo karhi or rixaka ra yena leri nga hundze misava a fika n'wi xavela tombstone yo ma 50,000 after vo ma 2 to 3 months mi kuma swilo swa munhu luya loko a ri ntirhweni promotion loko ku ri ke ni vana va le xikolweni mi kuma ku vana va yena tiyunivhesiti va famba kahle swi famba kahle va pasa va kuma tikhumulati mi kuma ku swi va lunghela swi famba kahle va kuma tanihileswi ni nge va kuma tikhumulati swi vula ti-distinction lava nga dyondza va nga yi tiyunivhesiti va swi vita tikhumulati hina a hi yangi tiyunivhesiti ma swi tiva na n'wina se hina ya tiyunivhesiti loko ku na ti-graduation loko ku ya ku graduate va makwerhu ku graduate maxaka or mani na lava hi rhandzaka loko va hi rhamba ka ti-graduation hayi ya ba mikulungwani hi giya hi cina xicayicayi kwale va nga kona se ku vekela ribye ra xitsundzuxo emasirheni swi na nkoka swinene eka varhandziwa va hina ku varhandziwa va hina va kota ku tlela hi kurhula lava nga tlela kona se hi nga soli vanhu van'wani loko va teke mali va ma 50,000 va ya xava ti-tombstone va vekela varhandziwa va hina i twa munhu a ku i tlanga hi mali loyi a nga tekanga mali leyi a xava movha ra endla movha wu tata because loyi a nga tlela laya mindzuku ka siku i nga pfuka nampundzu hi lovini u kuma ku a vekelangi xitsundzuxo or ribye laha ivi ku ta munhu van'wani va fika va cela kwalaha lowu n'wana wa xaka ra wena a nga tlela kona after 10 years loko mi vuya laha mi kuma ya ku pfuxeleni emasirheni mi kuma ku munhu loyi a ma ha ri tina sirha ra yena ku ri le kwihi na khensa a hi endleni tani vanhu va ka hina hi kombela mi subscribe eka channel leyi ya Maluleki nga khona YouTube channel ku channel leyiwani yi kota ku kula na khensa thank you.